Tirto Widodari. Nanti Itu yang kayak kedung gitu. Kok jenenge Tirto Widodari, Bro? mana apit rata Oh, buat bikin tenda. mobil Oh iya, besok bawa kompor ya? kompor. Iya. Aku udah beli kompor kok, portable. Aduh, ini kelihatan bulu keteknya nih, malu. Gambreng. Perjalanan lumayan menempuh sekitar kurang lebih lah 500 meter. dari Curug Temon ke arah 2 bawah. hari. Kurang lebih nggak sekitarnya lah. Iya kelapanya. Ini kelapanya unik nih, Bro. Itu lo encong. Nggak konsisten. Kalian tahu lu bukan lo? Kowe palem itu kelapa maning. Ayo kolang kaling. Aman. Ini tadi habis siklon kembung, jadi perutnya agak jentir. Nyerinya ke depan loh, bukan ke belakang. Kebanyakan minum air. Nanti kalau udah dipercantik kita kesini lagi. Ini kebetulan masih masa konservasi, jadi belum pulih. Hewan. Masih dalam masa-masa bimbingan, jadi belum 100%. Soalnya orang ini ganyang apa ya? Awalnya gede mangannya akeh. Muncotan. Mau masuk angin. Saya kira jeruknya ini nih. Ternyata di sana bagus. Bagus. 8 dari 10 lah. Duh, gedenya doang. Kayak gini mau kok jeruk penganten. Aku habis jogging dari pagi. Alah, malah bagus udah pemanasan ya. Aku malah habis ke pasar. Habis ke pasar tadi beli gerame. Itu kok juga pemanasan rahang. Udut. Makan. Jangannya udut. Ini nih jalannya nih ke Gedung Tirta Widodari. Tuh, curam kan? Curam. Indonesia kan. Curam kan tuh. Hati-hati ya, jangan meleng. Kalau jalan tuh lihat bawah, jangan lihat depan. Nah itu ada, itu yang namanya greenstone. Curugnya itu curug greenstone. Kenapa dinamain itu? Tuh. Itu enak tuh buat mandi tuh, dalam tuh. Itu nggak betul. Ketau, 1,5. Oh hati. Yang tidak kelicin. Oh iya, kirain petunjuk. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Naik pulang. Mari. Kita habis ini mau mandi di kolam renang. Nanti ini lanjut lagi. Itu jauh tanya ya, Bro. Ya, iya. Mari video ke Wadus, saya Pak. Manusia takut air. Nah, mari di atas. Tidak. Oh, udah. Ada WC guys. Itu udah ada. Tuh kan ada bidadarinya. Oh iya, banyak tuh bidadari. Di sini siapa tasnya, Pak? Kejauhan ya? Oh, kurang, cepet. Tuh, namanya tuh. Bidadari apa sih nama bidadari? Tirto Widodari. Tirto Widodari. Ini kan kita bersenang-senang di situ. Oke, nanti sampai ketemu nanti. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make
myself on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. First time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only. Dah, saatnya kita pulang. Tadi udah siklon, sekarang tinggal cari makan. Oh ya, jangan lupa ini kata-kata yang sering harus diucapkan: like, subscribe, comment, and share. Dan dukung terus channel kita biar kita nggak kemana-mana. Yang penting dukung terus. Tadi itu sedang video dari ini, episode dari sana itu apa? Curug Bintun. Ini udah ditunggu sama juragannya nih. Ditunggu makan sama juragannya tuh. Dari FC Barcelona. Pokoknya jangan lupa lah pakai masker. Ikutin protokol sini biar semua aman. Sampai ketemu besok lagi. Dadah.